vlog memang keren. Nyok kita nonton ondel-ondelnya. Nyok kita ngarak ondel-ondelnya. Ondel-ondel ari anak nyekoy. Anak mini dokter iperasoy. Mak bapak ondel-ondel nih bisa. Ngarak pengantin disunat bisa. Goyang nih asik dut-dut-dut. Ingin ngibing igo-igoan. Dukang dong 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 dong, gendang nyaring ditepak, yang ngiring nanda daripada surak-surak, tangan bisik jairin, bali anak ondel-ondel, barang kuntilan kamu terbakar, anak ondel-ondel jejing kakak, paling nyale berkobaran, yang ngarak pade kebingungan, disiramin air comberan. Sinta vlog memang keren. Nyok kita nonton ondel-ondelnya. Nyok kita ngarak ondel-ondelnya. Ondel-ondel ari anak nyekoy. Anak mini dokter iperasoy. Mak bapak ondel-ondel nih bisa. Ngarak pengantin disunat bisa. Goyang nih asik dut-dut-dut. Ingin ngibing igo-igoan. Dukang dong 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 dong, gendang nyaring ditepak, yang ngiring nanda daripada surak-surak, tangan bisik jairin, bali anak ondel-ondel, barang kuntilan kamu terbakar, anak ondel-ondel jejing kakak, paling nyale berkobaran, yang ngarak pade kebingungan, disiramin air comberan. Sinta vlog